Mynshuwa nakaslem jong unongsan Hima. Uba Thomas Pasa Working President ke Khun Hunyutrap National Awakening Movement. Ulaong bah kapor ba syahyartma bat penlong mrau ye kejat benriu lami utirot sing bat ukyang nang ba banyale na kabenta kejat benriu. Ulaong banadu kisnam balalet ngila persyang ban penbor ya ka sorkar ban penkalano ya ka an ban yadai keriti dostur lingba ki an ki kanun ki babyang kum ka ILP. Dak bakdo begini baru ki jingja harilum garo deban keno bet iki Nongialam Mynshuwa kiba kini ki brio na ki we ki jaj benrio ki yo kalat ban Rung be an hapo ke jela. Ulaong ru bamenta kala Donkam ya ka an ke Khlain halor ke jingrung kerthap ki Mynder syakni ke jela. Ko sorkar sngob haban wanra e ke jiada bekerpang syakini baru ki lai teliki council nak benta ka hok bat ke de ban wanra kloy ya ka ILP ke balak ban yada bat ban Pynlip ya ke ding along uba Thomas. Ngide ban pentikna bahadian de kispa asnam ru bangi ki balong trai ngide ban long trai bat omdei ban syahyartma ne syakni no hakibai pat ki jaj benrio ula benram. Ba kadon ka jing persyang ban pelong merau ya ka jai beri ko mi lami ki kyang nang ba ki terot sing kinong ya le jong ka jai beri ko i bat kum juru na ka jai beri nang thena po rilom garu anum penjurong ya ka jing kren ko jonga henre ka don gawai ka kentin pareng ka bekyong teng ukhram Khlain ban ya ka wai lam. Sometimes the pen is mightier than the sword. Di na katakadaw na kaliyang kajongi. Nadog isnam ibalalay. Ngila persyang man penbor bangin penkalano ya kaan. Naningin ya da. Ya kariti ka dostur kajongi da ukulam banab ubasay lamba ki an ki kanun ibabyang. Menta kasini ngoi ka ruling jong ka High Court badan borom bala scrap no ya ka notification ban Donkam Civil Tribe bala penmi ka Garo Hills Autonomous District Council kini baro ki jingja teng kumengyong kai ka bala jia po Garo nimlawan lan hap kuno ya ki Nongialam ki balalait ki Mynshuwa ki bala yo ban bat ya ka bor sinsarang te po Garo Hills. Whatever has happened in Garo Hills, we cannot deny. We have to put a blame on our past leaders, our legislators who have been authorized to make law in the Garo Hills Autonomous District Council. They have failed to protect the Garo community through an act. Garo Hills, Khasi Hills and Jaintia Hills, we need a very clear protection by law. And just to elaborate, Taman Pinsay Indian, the Constitution of District Council Rule 1951, ladang ikwa banyada ya ka Jaintia ya ka Khasi wa ya ka Garo na ka jingsya tuklar. Jogi ki bamdai ki rulum hanya po District Council ngihaban penkala ya ka ni ka ED rule ka basis pa arbupra so para 1 basa para 3. But kadai kakam ka basuk na kabasuk tang badle. Ya ka menglakran na kapor si kapor. It is high time that all the 3 district council will bring amendment to the 128 ED rule sub para 1 and sub para 3. And if this is done, I guarantee you, nobody can put a finger or try to encroach into the district council. So therefore, today, let it be the day that as a community, we demand from the state government, especially from the district council, to bring immediate amendment to the 128 AD rule and to bring a special protection to the walls of the 3 district council. Nagalang ko jonging ay kublay, ya ka komso, kapla bo yung nagkajingelang namar kung kajay benrew, haban bo yung nagkajingelang namar ting ngiyap bon kam na kajong. Lakajong kajinge ngiyap ngiyaklat no pada ya kajinge jong ka community. Ya jinge ko jong kajay benrew ngiyap bon wa syarut. Nakadamo ay kublay kerpang ya komso, kapla kot yung nagkajingelang
kenang ma mangi iway pa iway. Yan kindik benriw. Namar ngi menta kasini kinang pelaon pelong yang kani kajigalang hang ni bot pran. Ngi day ban pentikana bahaden sans bas namru. Mangi ki balong try. Ngi day ban yo ya kani kahok. Ngi day ban not ban pelong kani kajigalang. Ngi day ban syahir tuma nani ban syak ban pendobor. Tak ni ini kintin ngai play pi barok berapa ilang play unkur kulang yang i barok. Ladang ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya piminem don kamra songkai ni songing. Ya keren hi hang ni barok. Kata kalong ka tarkom im yang diri undai. Langit ndaki beriu kelia be kata ka kum ka juk ka bamta kan kanduk kini kau jong uman barim bon ki ai baro ki balik uman barim ki ladu.